Kalibu ingendini wa mesa ya vilingi wa mauvoto isonga na mbetu ikune kila mauvoku kauntini ya Kitui vala ndongoi sia makanisa ya Kitui Atongoi ni mutongoi wa kikundi cha Akamba United Clergy na ulani Bishop Peter Mwangangi ni maumania vanene Uneeni wake muyumbe wa Mwingi Gideon Mulyungi ula unatoa isye kwe Atongoi macha Wiper kauntini ya Kitui vala maimwenda etye uekeo na yeka kwanya ateti chamani cha Wiper na kuitia uekeo Atongoi ala unanene yende tomba ilivyotiuma nitu ni Onesmus Chalo. Atafanya mama kanisa kivathukanyo kauntini ya Kitui Atongoi ni Bishop Peter Mwangangi na Atongoi si atafanya mama kanisa lembetani yao kamba ni mamania vanene Uneeni wa muyumbe wa Mwingi Gideon Mulyungi ulona hatua isi ya wiki Muthuku ya Atongoi kauntini ya Kitui ala manyovetu ungua chama cha Wiper. Nitukwenda kukanania na nitukwenda kukanya mwana witu tumwendete muno Dr. Mulyungi MP Mwingi Central. Nitukwenda kumukanya nundu wa ndeto syake siumo itatu nzelu siumo ile ndelu unethi anena na undusu unethi ni wa wiki ya bandu wewithia Atongoi wo na kanisa wa muyai wo nundu Mulyungi nitumwisita mutongoi mwi wa kinandu wa chema kitu cha Wiper na nunabikie bandu anabika bandu unaweza kuthani wathi muno kwanzio makanenge nitukwenda kuosa mwana ute kanisa tumutavyo Mulyungi ni mutongoi wa Wiper andakatwa nangie chama mainana nandiki mamovo musino wa Kitui atavanyani maimwenda Mulyungi kuitia uekeo kuya Atongoi asu na yeka kwenda kuimea mwane kwa chamane cha Wiper kwa kila maweta ni kitonya kuvengesa ndoto ya Kalonzo Musyoka ya kuukitia usumbi unyuvanini munene ukite. Kalonzo nwabikia ninioni nandu maitu nimendie kuma chamane nundu wake nundu wa mutuo wake ulonona nisie matuku manathela Mulyungi nunu mangienga bana malombe anumanga kasalo anabwa roda investor wetu wakazuri anumakio nitukwenda mwanake witu Mulyungi asunge ndeto syake naeke kumanga Atongoi alasa kwe pala twathi Mulyungi endeyu nukutwetia mboka nthi atui munenge mwanosu wakutwa nange chama nundu 2027 nitu frondi ite munene Kalonzo Daktari Stephen Kalonzo Musyoka ta franga beara wa Wiper netho Mulyungi nukwendea kukitandwa suma Wiper alambe Wiper na asakwenando tubika butu itho nando atavanyani mathingirila vatongwatana ya Atongoi pala maimwenda muyumbe wa Mwingi Gideon Mulyungi kukwatana na Atongoi alangi na kuivathukanyo syao tena kuthukuma mwene nthi kauntini ya Kitui ni ndeto sinethiwe cia thatia ithie ta Atongoi lakini nundu ni ciana situ ni twenda kwithiwe na muguo kwithiwe na mwelekeo umwe ni kenda tukona palanga yu twelekelie mwaka wa 2027 na twethiwa twakulia Ngai akatunenge vina na akatunenge umizyo na akatunenge kuekea ethia mwana waitu Mulyungi akeetia mundu wekeo na ake mundu mwekea ni kenda tukethiwe na muguo na tukethia na umwe ona wiyovo ni mathingirila vata kukwatana kwa ianda cia Atongoi serikali na akaunti ya Kitui na ilanane kielelo cha kuthukuma wia wo matekulwa nduthi na kuumesya mwene nthi ndirivote vilingi wa movo Atongoi TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo.